Mrs. Corazon Dumandan and family, Roberta Gueco, Mr. and Mrs. Donato Dumandan and family, Edmundo Dumandan, John Kevin and Glenda Castro, Nati and Dr. Neon Corpus and family, Chard Garcia and family, Lourdes, Edgard, Adrian, and Andrew Pineda, Krisha Pineda and Patricia Vergara, JJ and Lotlot Palyasigi and family, Alfred Yalong Parakingkayang Kebaytan, Marian Sowan, Mr. Mike and Mrs. Risa Garcia, Ricky and Aleli Cura and family, Juan and Cornelia Manalo, Rosa and Barbara Manalo, Nicolas and Maria Patdu, Reynaldo and Librado Patdu, Augusto and Clotilde Carrion and family, Grace Palyasigi, Edmond Sampang and family, Mr. and Mrs. Rolando Vitug and family, Rivera and Cuenco family, Mr. and Mrs. Nico Montenegro and family, Almario Juan and family, Pura Soriano Parangkingkayang Kebaytan, Carolina Leonardo and family, Obdul Yalyanko and family, Jeremy Roque, Charmaine Lapus, Elio Angeles Jr. and family, April Ann Angeles Cambronero and family, Julius Ryan Angeles and family, Paula May Angeles and Aldrin Paul Taruk, Valentino Angeles and family, Mr. and Mrs. Feliciano Sanggalang, Sila Puno and family, Maria Lourdes Yalong Parakingkayang Kebaytan, Margarita Rosales Pineda and family, Marife Pineda Rivera and family, Moises Niño Pineda and family, Joseph Juan Parakingkayang Kebaytan. Ayaya Paruli, Mr. and Mrs. Arnulfo Kayanan and family, Ricky Duncan, Raimundo Duncan, Lita Buwan and family, Mr. and Mrs. Gerald Lopez, Zenaida Capili and family, Eileen Gonzalez and family. Makanyan mo naman niya, betalaking panalangin tamo ring special intention ni Janet Terrado, Arnel Terrado, Arginel Terrado, Mr. and Mrs. Asus and Jacqueline Manakmol, Felicitas Bagang, Queen Marily De Leon, Rudolph, Joan Lopena and family, Angel Bautista, Eduardo Tuason Jr., Palyasigi and Sagong family, Juanito Palyasigi, Jade Riley Lopena, Leanne Macapagal, Aryan Garcia, Joanne Abigail Tuason, Sel Erwin and Luis Maniago, Belinda Timog, Yoli Pineda, Jenica Galaso, Pedro Trinidad Jr., Rico Sabado and family, Ricky and Leon Duncan, Raimundo Gueco, Eliana Marie Ronquillo and family, Noel Santos and family, Ronald J. and Naisa Yumul, Edward Sarsalejo and family, Joseph Christopher Ong and family, Jim Patrick Ong and family, Henry Barles and family, Francisco and Gando family, Michelle Samuel and family, Ibon Ignacio and family, Teresita Barles, Kevin John De Castro and Guanlao family, Rosnelia Guanlao, Rico Sabado and family, Erlindo De Leon Malyari, Neil Brian Maglaki, Mayor Buddy and Princess Dunca, Marietta Basilio, Cap Ryan and Charlene Pineda, Ethel and Ryan Di Malanta, Diana Jean Gonzalez and family, Rene and Fe Miranda and family, Eder and Ariel Dizon, Ryan and Teng Caladiao and family, Jeff and Des Valencia and family, Rolly and Gina Miranda and family, Ferdinand and Dolly Salalila and family, Del and Risa Mendoza and family, George and Joyce Miranda and family, Johnson and Risa Miranda and family, Arjet and Rowena Zamora and family, Tanico and Kim Pineda and family, Dale and Jess Pineda and family, Miko Baidon and Princess Pineda, Dennis and Yoli Pineda and family, Rodolfo and Lilia Pineda and family, Annalisa So and family, Esme Pineda and family, Archen and Mylene Kayabyab and family, Rosel Pineda, Puring Miranda, Rosario Valencia and family, Ronnie Torres and family, Adoracion Manalo, Mr. and Mrs. Abner Motuk and family, Fe Carreon,
Remo Lawrence Silioni, Ed and Mary Viaje and family, Edward and Ming Viaje and family, Vin and Stephanie and family, Ray Mark and Carmina Angeles, Zenaida Bulanadi and family, Adrian David, Camille Ignacio, Annalisa Arceo, Remo Lores Silioni, Mara Clara Fatima Pineda, Eric Rivera and family, Architect Gian Joshua Ocampo, Romel Ocampo, Ryan Lucas, JP and Tay Yuiko and family. Makanyan mo naman, yabe talaking panalangin taming malagwang kapaldanan, di Winston Chan, Danilo Batak, Mary Blaise Sampang, Saina Loren Hope Matito, Marie Luli, Hermina Bernardo Asuncion, Maria Carmela Reyes, Ernesto De Leon, Rodi Moyargas, Manuel Pineda, Rico Sabado, Melody Cruz Sohail, Raymond Alfonso, Cel de Guzman, Marifel Reyes, Armen Villanueva, Ariel Quizon, Baby Elise Jana, Mercado Pasos, Jean Carreon, Christopher Bulanadi, Rhea Amona. Yabetala naman king kakatang panalangin, ding donors tamo para king bulaning honors tamo para king Fiesta 2024. Didi Soto Ermitaño and family, Marieta Vergara, Eloisa Peñaranda, Bernabe de Jesus and family, Danny and Georgie Sarmiento, Lourdes Enriquez and family, Susie and Raul Ronquillo, St. Francis Printing Press, Manny and Eden Kapati and family, Lourdes 02, Remy and Seni Mercado and family, Roberto Maglaki, Lucita Soriano, Rotzen Arulag, Mr. and Mrs. Florentino Mercado and family, Jose Guanlao and family, Jesus Rivera and family, Eufresina Yumul, Esther Magtoto, RD and family, Rico Sabado and family, Victoria Macapagal, Rustico Campo, Rodel and Jen Romero, Engineer Renato Rivera and family, RY, Babylin Maglaki, Lorna Pineda, Presi Yumul, Ricky and Aleli Cura, Jean Galura, Emmanuel Puno, Linda Store, Malig family, Krisha Pineda and Patricia Vergara, Gilbert Torres, family of the late Gabriel and Fe Olalia, Almario Juan, Eduardo and Marila Laksano, Jesus and Jacqueline Manakmol, Rebecca Miklat, Engineer and Maggie Arcega and family, Aris and Annie Pineda, Buboy and Princess Dungka, Irene Quizon, Engineer Maggie Arcega and family, Cabetican Elementary School, Batch 1978, Nelia Pineda and family, CH, Adelaida Simsuangco and family. Para ka rin kapatid tamong mayangobye, manalangin tamo para ka rin alahanggang kapayapan. Di Maria Luz Ginto, Javier Pineda, Gabriel and Fe Olalia, Jesus Balagtas, Abraham Sarmiento, Ligaya Arceo, Erlinda Juan, Patria Antoinette Beltran, Adolfo Magtoto, Enrico Magtoto, Emilardo Yalong, Ricardo Senior and Ofrosinia Lising, Dominador Macapagal, Nelia Macapagal, Emiliano Macapagal, Maria Macapagal, Dr. Manuel Esguera, Felicidad Bondok, Marilyn Lejarde, Honorato Fernando Romero, Pasencia Romero, Alfonso Macapagal, Alejandro Yalong Jr., Jesus Corazon Palyasigi, Marciano and Francisco Sadsad, Christopher Carreon, Pedro Lianco, Jose Timog Jr., Dimpna Bernarda and Leonardo Macapagal, Teofilo and Pasencia Palyasigi, Soledad, Pablito Rivera Sr., Marvin Sablan, Leonor Yalong, Teresita Mercado, Onofre Yambao, Arnel Beltran, Rodel Maglaki, Honaby Swing Pineda,
Consolacion Rivera Yalong, Reverend Father Aristotel de la Cruz, Purita Zapanta Sampang, Zenaida and Leon Duncan, Yovildo Sibal, Juliana Sibal, Segunda Pamintuan, Felicidad Pamintuan, Biring and Felix Cuenco, Jovencio, Antonio, Maria, Gregorio, Oliva, Elisa, Eduarda, Seferina, Victoria, Vicenta, Asuncion, Escolastica Yalong, Consolacion Yalong, Alejandro Yalong Jr., Amanda Mercado, Lovely Mercado, Bernabe Mercado Sr., Marcelino Mercado, Romeo and Virginia Ocampo, and Mary Joy Ocampo, Ruperto and Feliz and Socorro, Proserfina, Elmer, Erlinda, Beth, Edgardo Tayag, Qualificacion Galang Buwan, Abraham and Eufrosina Dumalaw, Timoteo Alvis Sr., Mercedes and Gueco Alvis, Pedro Gueco and Rosalia Rivera, Basilica Zapanta Alvis, Felipe Alvis, Jason Somido and Luis Villena, Jose Basig and Maria Gueco, Garacia Gueco and Dominiana Gueco, Francisca Gueco and Moises Gueco, Ben Gueco, Venancio Sowan, Lorenzo Sowan, Felicidad Sowan, Edong and Pasing Arceo, Rodolfo and Josefina Cruz, Pedro Bacani Sr., Virginia Bacani, Evelyn Quinto, Josefina Talento, Chanel Lapira, Juan and Cornelia Manalo, Rosa and Barbara Manalo, Nicolas and Maria Patdu, Reynaldo and Librado Patdu, Salvador and Carlos De Leon, Jerry Rosario Sangalang, Pedro Flores Pineda, Ray and Efren, Victorino Capili, Domingo Capili, Aguedo Capili, at Ding Maldang Kaladwaking Purgatorio. Ave
King lagyo ng ipampo ng anak ang po ng Espiritu Santo, Amen. ing grasya ng ginutang Yesu Kristo, ing lugod ng Dios, at ing pamakyagom ng banal Espiritu manatili kaya kayugan. At keka antimorin. Pagmasusyan tayo ngayon Domingo, ing kalima ng Domingo ng ordinaryong panahon, at ing katlo ng aldo, ning kaya katamong nobena, anting pamagsadya, king kapiesta na, ning Birhen ning Lourdes. Tahimik tamo sa aguli, sisiyantala rin kaya katamong kasalanan, at manyawad tamong kapatawaran, king mapamakalulong Diyos. Iyagkastang miyag nanagnan, ing kapanisyan, aminan ko, King Diyos, ang mapamakalulu, at kaya kayo kapatad, ing di kasala kong bina, king pamiisip, pamangamano, ampong pamanyapat, king marok, at king pamagdamad kong gawa, king mayap, asukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayat, ulinitay panigapuko kang Nuana Mariang Kapilanman Birhen, karing sa blangangel lampong banal, at kaya kayo kapatad, ipanalangin niyo po king Diyos sa ginuta mo. ing Diyos sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad da rin kasalanan tamo, idala na katangan sana king biye alanganga. Amen.
Manalangin tamo. O mapamakalulu at malugod a Diyos, inyang Yesus inulon no ring masakit karing miyaya liwarang kapanandaman, bilalag na ka anting metong a Diyos ning biye at tula. Bustan mong ilako na kay kami, ing sablang dewakan, ing takot at sama. Katmuan mo kami king mapaglunos ng lugod at panalala. Bani kami man atukyan miyang matad king pakayap ng upaya, karing sablang manamdaman kasakitan. Itinganaduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Pamamasang iba't king libro ng Hob. Ihob megsalitayo nga na. Ing biya na warining tao keti sulip, namu kalupa ning biye ning metong ayalipan. At ing panawon na mimigit king panawon na ning metong aupahan. Kawangis ning metong ayalipan amawong salilong, o ning metong atalapagobrang alang isipan, nunemo ring upana. Sala salisi laring bulan ayalakong pekinabangnan, nunemo ing bunga ning lungkot. Alakong apala, nunepawang puyat at tangis. Kabang makakira ko, nga kong mimisip, bakit pakaya sumala? Kabangon ko, nga ko namang mimisip, kakaba na naman ningaldo. Ala kong karatunan alub pati ngapon, ding aldo ko, masalusula po, king kasangkapan ning maglalala, at magugulgul lang alang bitasang likwan apanayan. Ganakan niyo, metong namong pangisnawa, mapatad na ing biya ko, at ding mata ko, kapilan man, era na atangalan ing tula. Ing amano ning Ginoo, Salamat, King Diyos. puriyan niyang Ginoo apakayap karing sugatan a puso. Puriyan niyang Ginoo apakayap karing sugatan a puso. Puriyan niya ing Ginoo, mayap ing dalit kapuriyan king kayakatang Diyos. Masanting at masampat ing puriyan niya. Tatalakad na ing pasibayo ning Ginoo ing Jerusalem. Titipunano ring memalen ng mga ugse karing aluwang bansa. Puriyan niyang Ginoo apakayap karing sugatan a puso. Pakayapano ring mebigo at bibidbirano ring sugat do. Balo na nung pilanra ring batuin ayaw sane ing balang metong king lagyo na. Puriyan niyang Ginoo apakayap karing sugatan a puso. Masikaniyo at mayupaya ing kekatang Ginoo, ing kabiyas na emo asokdan. Tatalakad no ning Ginoo ring mga dakurak at babagsak no king gabon ding marawak. Puriyan niyang Ginoo apakayap karing sugatan a puso. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Pablo karing tao Korinto. Ala kong matulid magmaragul, lipat ning panaral ke ing mayap a balita. Makautos ka ko ing manaral. Miparusang ko nung eki panaral ing mayap a balita. Nung depatang ko ing obra ko king sarili kong kaburian, ating kong asahan ang ibayaranan ko. Dapot, ulining daraptan ko ang timong katungkulan. Mga baldogan, kingiti,
obrang peniwala ng Diyos kako. Uli nito, nanong bayad ding panayan ko, alangaliwa, nuneng pribilehiyong makapanaral, king maya pabalita, ay alang bayad. At makidwang karing katuliran ko, king obra ko para king ebanghelyo. Tao kong timawa, naalipan ning ninuman, dapot gagawang ko, ing sarili ko ay alipan ding sabla, ban makayagyag kong dakalatao para kang Kristo. Karing may naking kasalpantayanan, meging may nakong kalupara, bako lang ayagyag. Inyagewa kong sabla, ing sarili ko, karing sablang tao, bakong ayagyag ding mapilan, king makananumang paralan. Daraptan ko iti, ulining ebanghelyo, bakong mirakayanan, king kanwanana. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Dios. Ingino manatili kay kayo, At kay kaan timurin, pamamasa king may pabalita, agpangkang San Marcos. ligaya kay ka, o Ginoo. Kalakora king sinagoga, tinagluslar Jesus king Baleri Simon at Andres, kaya bere Santiago at Juan. Makarateya king mata sa lagnat kanita ing katwanga ng Simon, at sinabi rin agad kang Jesus, lepitaneng Jesus, telanane gamat at seupaneng tinalakad. Kanita mo rin likwanin ning lagnat ing matwang babayi, at iya ing migsilbi karela. Inyang silim-silim na, limbog ningal do, ring tao, delaro kang Jesus ding sablang masakit at alip nan ding demonyo. Ding sablang memalen, mitipon la king tulid ning pasbul ning bale. Pepakayap no ring dakalataong masakit, amaki miyayaliwang kapanandaman. Penabi nala naman ding demonyo, aena pepaboren migsalita, uling balura nung nino Jesus. Ganingaldo pa, mibango ni Jesus, mintaya king metungalugal at tahimik, luwal ning balen, at karinya menalangin. Penintunderi Simon ampon ding kayabe na inyang ikit de sinabi ra, panintunan da ko ring sabla. Dapot Jesus nga nakarelo, kailangan tamo namang munta karing makalapit abalen, bakong makapanaral mo naman karela, itiyeng sangkan, ning pamaglako ko Kapernaum. Inya linibot yo king mabilog a Galilea, maanaral yo karing karelang sinagoga, at panabino ring demonyo. Ing mayap ng balita ning kakatang kaligtasan. Kapurian kay ka, o Kristo.
Pope Francis Pucano, umpisanin kay ngaldo, king metong misa, ketang kapilya, king Santa Marta, at kaybat katmuying patingapo na, nga na nang i-receive na la, reng dignitaries, kareng miyayaliwang bansa, nga na nang makipag-meeting iyo, nga na nang makipag-audience la reng obispo ang pong kardinal, at miyayaliwa pang pangabalanan aldo-aldo. At potang lumolyo, muntaya kareng miyayaliwang bansa, marilaring ay lumwalking linya. Baan kanito, igrit na lareng miyayaliwang tao. Makipag-selfie po. Ing matulid na ini. Den kanong tao, ustong makabusal iya karelo, o istong akakit na lo, bala mo mikaka-energy yun. Bala mo rin tao i-energize de. Nga na pa kanong sasabi, bala mo ustong eno akayabe o libutad na rin tao, bala mo panamdama na masakit yun. Oy taying temperament na at oy taying peka akakit mong imahin anong nuing santo papa paramdam ne kareng tao ing presensya na ni nga pong Ginoo. Makanyanya naman kabisi ing ginutamong Yesu Kristo pakyapusan ng Pope Francis. Keng binasa tamong ebanghelyo, kelad kadne o kinwento ng San Marco, nung makanano yung ing daily schedule na ning Ginoo. Mumunta keng sinagoga, tuturo manaral. Mamisita ka ring bale. Yung bale ng Simon at Andres. Manulo, kareng masakit. Manabi, kareng demonyo. At deng tao, palibutan de, ing ginutamong Yesu Kristo. Upuntalan de. Makapalibot siya, kareng tao. At metong napang mawulagang gagawan, yapin ing mga di. Umpisane ing aldo na king maranon, at mga di, at mag-effort yang talakad. Ore ni rin gagawa na ni ginutamong Yesu Kristo kanita aldo-aldo. At kining gagawa na aldo-aldo, at intamong akit katangiyan at lulang katangiyan ni ginutamong Yesu Kristo, king paniwala ko po, katangiyan lang balo na tiro na ning birhen kayo. Ing mumuna ng katangiyan, yapin ning malagwayang lapitan. Pupunta lang dereng tao. Ala na pa mong sekretaring o kay security guard, lumabas ka pa mo para alapitan me. Ing Ginoo, Yesu Kristo, malagwayang lapitan. Deng tao, deladala, linapit do kang Jesus, ding sablang masakit at alipnan ning demonyo. Simpliya mo yung katangian, pakyapusan niyo at pakyapusan la ring tao, lumapit kang Jesus. Ing birhen, maligwaya naman lapitan. Deng devotus, akit mula, lalapit la king birhen. Deng pilgrims, kaya po kayong kakanamong shrine, pati nga po manibat Lunes hanggang Domingo, dusul dit ating lulub. Eyo akakit, yako akakit kula. Dusul dit ating datang saken, o kaya metong grupo, o kaya individual, o kaya manyara na kami mo at chula po. Mga di, pupunta king birhen, lalapitan de ing birhen. Ita mo, at yuta mo keti, makipagnobena, lalapit king indu. Ing indu tamo, lapitan niya.
neng burimeng lalapitan, maka damakang kasngawan. Makapanahimik ka. Makanyan tamong pupunta king birhen. Pasaw? Uwa. Mamilatan niya? Uwa. Balo tamo at tsuya, pwede tamong kulisak kayo, pwede tamong manyawad panalangin kayo. Uling maniwala tamong magtiwala. Pwede kong lumapit kayo. Ay na akong usgahan. Pwede kong lumapit kayo. King ka na akong kabulukan at kasalanan. Ulingin duyo, sigurado na akong tanggapan. Anyapin eko sumawang lumapit kayo. Ing birhen, malagwayang lapitan. Ing kadwa ng katangian ni ginutamong Yesu Kristo, magaling yang lumapit. Kaya binasa tamong Ebanghelyo, kalubda king baleda ri Santiago ni Andres at Simon, sinabi na kay malagnat siya po yung katuwangan ng Simon. Nang gawanan ng ginutang Yesu Kristo, iyang linapit. Tela nane gamat. Kabut tela nane gamat, mila ko yalagnat. Ing prueba amila ko yalagnat, yapin nining matuang babae, tila lakadyo, meg-serve ya karela. Dininanong pamangan, inuman, o mekad, ing metungas, talapagsilbi kanita, inos nobitis. Lepitane ninggino. Lepitana lareng dakalataw, dudulong da kayat lalapit. Pepakayapa na la, ding dakalamasakit. Makanyan mo naman, linapit ya, kareng niyaya liwang lugar. Kailangan tamo namang munta, kailangan tamo mo naman lumapit, karing makalapit abalen, bakong makapanaral mo naman karela. Kadwa ng katangian, king Ebanghelyo may basa ng ginutang Yesu Kristo, magaling yang lumapit. Ing magaling spontaneous yang lumapit. Uling ikit ni ing pamangailangan, agad yang lumapit. Yami kakuno, nung spontaneous yang lumapit. Ing birhen, lalapit yo, karing anak na. Imahin na ning birhen ning Guadalupe, imahin ning birhen ning Lourdes, imahin ning birhen ning Fatima. Ore ni reng atlong peka importante at sikat anong nuka rin ing birhen. Pepakit yun. Kareng anak na. Lintoya. Kareng anak na. Ing mo muna. Our Lady of Guadalupe, 1531, ketaking Mexico, pepakit siya kang Juan Diego, ing mensahe na ning birhen, yapin ing lugod, compassion. Ketang susulod ng Juan Diego, may lakwan yung himahin na ning birhen ning Guadalupe. Keta pong malan na ni. At Juan Diego, makanya ning kinalat na. Mamisita ya lalapit yung birhen, ban mipasyag mensahing lugod ang popang compassion pakalulu kareng kayang anak. Ing birhen ning Lourdes, 1858, King Lourdes, Francia. Anyapin ning kakatamong replika, birhen ning Lourdes yo. Alilan itang lugal, anong nuka rin niya pepakit, keta King Lourdes ya pepakit. Nepo? At pepakit siya kang Bernadette Subiru, metong a simpleng anak, lepita ne, pepakit ne, 18 beses. I Bernadette, ing mensahe na,
ning Birhen, manalangin kayo. Sumisi kayong kasalanan. Pepakilala ning sarili na anting Immaculada Conception. At di patutwanan niya ito. Malambat yung investigasyon, pamangutang kang Bernadette Subiru. Pero kanyang sabyan ito, pepakilala niya kanako yung sarili na anting Immaculada Conception, metong yung ebidensya, king ing Birhen, pepakit niya, linapit niya, king metong ay anak, at papakit niya, padamano, ing kayang pangaindu, kay katamo, mabilugayato, at ketiking Pampanga, ketiking Kabetikan. Kakatlo, Our Lady of Fatima, King Portugal, pepakit Chakari Lucia, Francisco, at Jacinta. Ing mensahe no, tungkol keng pangadi, pamanyising kasalanan, ang popang ing paintungulan, amasanting ing banwa. Ore tareng atlong anak, pepakit yo, lalapitan na la, sisesen na la, ding anak na. Nung makanano neng sinese, ing ginutamong Yesu Kristo, palagay ko po imahayang atyuyang atyu, babatyo, keng kayang anak. Kakatlong katangian na ning ginutamong Yesu Kristo, malapit ya king Dios iba. Ganingaldo pa mo, mi bangon mintaya king metong alugal at tahimik, luwal ning balen, karinya may ngadi, karinya may nalangin. Mga diyang ginutamong Yesu Kristo, busy pati nga po, no? Pero paboren ng lungob ing Dios, king Biena. Didina ng lugal, ing Dios ipa, keng obra, no? Keng lugal na, keng puso na. Nga nabing pong Pope John Paul II, nga na, eyo paboren, ing obra na ning Ginu, at kalingwan nyo, ing Ginu na ning obra. Let it not be taken up by, do not be taken up by the work of the Lord, that we forget. Bala mo po, the Lord of the work. Busy kung busy. Gagawa ning obra na ning Ginu. Pero kakalingwan keng ausan ing Ginu na ning obra. Ing Birhen Maria, Hail Mary, full of grace. Mitmuya king grasya, uling maragulya lugar, keng biena ing Dios. Maragulya party, keng biena ing Dios. Pero ing mas maulaga, mitmuya king grasya, uling maragulya ing lugar na, keng sarili na, para keng Dios mo. Buri nang sabihan, yakat mo nga liwang bagi, ing biena ning Birhen Maria. Dakalya puwang, dakalya space, para bang kanita malagwayang manuknangan kayo, ingapong Gino. Neng darakal tamo isipan, neng dakal tamo bagahe, neng dakal tamo problema, masanting man o matsura, ikakatamang pangabalanan, neng masyado tamong preoccupied nga rapin, misingit nga pong Gino. Pero nung ditak-ditak talang ilelereto, milubyo, nga pong Gino, king Bietamo. Panalangin tamo kaniting katlong aldo na ning kakatamo pamagnobena. Ing lumapit, lingunan, ding pamangailangan da rin tao. Pero etamo kakalingwan, lumapit, ingapong Gino.
Bakit? Uling yung Ginoo, yung Diyos, alayang patugot lalapit kay katamo. Yang magaling lumapit. Lumapit yat lumapit keng biyatam. Ating Birhen Maria, patutwana na ito. Malapit. King Diyos, igpang lubos mayupaya, di na lang king banwa ang ponyato, at kang Yeso Kristo ang anak ng bugto nga ginuta mo. Pengagli king upaya ning banal espiritu, mibait kang nuwa na Mariang Birhen, di nasa lalab ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus mete at mi kutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo sinubli ang mebye, pepay ta siya banwa makaluklok wananing Diyos, igpang lubos mayupaya, iba't ka rin magbalik ya naman keti, ban mukum ka rin mabiye ang ponme nga mate. Sasalpantaya ko king banal espiritu, king banal kapulungan katolika, king pamisamakding banal, king pangpatawad daring kasalanan, king pangasablirang mering mete, at king biye alananga. Amen. Idalata laking Ginoo, ring sablang taong mangailangan kayo, kilubatluwal ning Santa Iglesia, at nga tamong manalangin, Ginoo, pakayapan me ingke kang balayan. Ulitan tayo. Ginoo, pakayapan me kaya kang balayan. Para ka ring sablang magdulap king Ginoo, ay eman makibalo king kayang lagyo. Para ka ring sablang balayan asasamba king Ginoo, lalamding miyayaliwang lagyo, manalangin ta king Ginoo. Para ka ring sablang sa king Ginoo, king karelang kaligaligan, at para ka ring dakal amesisino king karelang kasakitan, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakayapan me ingke kang balayan. Para ka ring alangbulad king karelang kalungkutan, sakit o ketwan, payit a panamdaman, at pamanangging mamatawad, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakayapan me ingke kang balayan. Para ka ring kontemplatibo, king Santa Iglesia, ama na langin king lagyuring taong maralas, mangalingman mawas king Ginoo. Para ka ring sablang apostol, ami pabalo king Ginoo, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakayapan me ingke kang balayan. King metong apamakisamak, king lugod, karing Kristiyano ring aliwang iglesia, at kayabe ring manalangin king Dios, karing tutong dakal aparalan, manalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakayapan me ingke kang balayan. Tanggapan na saning Diyos ing kapasalamatan tamo, at iulino sana king kayarian ng maligaya, ring kapatad tamong mayangobye, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakayapan me ingke kang balayan. Ginoong Yesus, pasulungan mo ing kamalayan ding ke kaming komunidad, king pamangailangan ding dakal karing kekang talasalpan tayo, at migit mo keng iturong miyatad king metong at metong keko, o ginumi manggaman king alanganga. Amen.
Manalangin kayo kapatid, maning kaya kayot ka na akong daon, matanggap yara paning Diyos, ipang mayupayang tutu. Tanggapan saning Ginoy ting daon karing gamat mo, kiyeng kapuri at kaligaya ning lagyuna, kiyeng kasaplala tamot ning mabilog ng banal a kapulungan. O Diyos sa ginumi, manano na sanang iting tinape at alak, abinye mo para pamangan mi ketiking yato, maging sakramento ning bieming alanganga. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi, Amen. ing ginumanatili ake kayo, At kekaan timori, yat nayo ring pusoyo, makayat nano king Gino, pasalamatan tayong ginawa Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan dakang parati at numan ka rin o ipa, Diyos king alangang at lubos mayupaya, king kekang lugod, binukod mo kami, ban ipakilala mo ing kekang karangalan, agyang gilutan da ka paulining kasalanan mi, ginawa ka pamuring paralan, ban makapagbalik kaya lubke ka. Uli nito, ing kaluguran mong anak, meging tao yang kalupa mi, banating kalupa ming taong makapagligtas ke kami, king kapahamakan at pangalili king dalan. Kapamilatan na ring anghel ning banwa, yayampang da ing karelang panalangin ning kapanyamban, kabang magsayala arapan mo kapilanman. Misuge saning siwala mi king karela, king matagumperang dalit ning kapuryan at ngaming kakanta. Tunay kapin banal o ipa, ikaing panibataning sablang kabanalan, uli nita pagparalampumi, pabanalan mo sa atingayin king espiritu mo, ban para kay kami malyari lang katawan at daya, ning ginuming Yeso Kristo. Bayo yami daon ko sang loob king pamaylas at kamatayan, kinwaning tinape at pepasalamat siya keko, piraso ni, at binyene ka rin kayang disipulos at ngano. Tanggapan niya iti, ikongan at kananye. Itiyeng kanakong katawan, amidaon para kay kayo. Makanyan mo naman kay ba't ning kapunan, kinuha na yung kalis, pasibayo yung pepasalamat keko, at binye na yung kalis kaning kayong disipulos at ngano, tanggapan niya iti, ikongan at minumko kaniti, iti yung kalis ning kanakong daya, yung daya ning bayo at alanganggang tipan, ami ibubo para kay kayo at para karing sablang tao, ban keta mi patawaran la ring kasalanan. Daptan niyo iti, bilang kapigagan na kanako.
Ipasiyag tayong misteryo ni kasalpantayanan. Inihangin ni gaganakan mi oy pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo, daraon mi akekay ting tinapyan ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keko, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keko. Mapagkumbabaming pagamuha mo, king ikamingan sanang misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Espiritu Santo. Ganakan me oy pa ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu, ban mi ganap yaking lugod kamben ng Francisco ake kaming Papa, at i Florentino ake kaming Obispo, at ding sablang pari at diakono. Ganakan mula naman ding kapatan ming pepainawan at manenayang subling mi at ding sablang mayango na biye, tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanganggo, ban kaya biyan ng Maria ing Birhenin duning Diyos, kaya biyan ng San Jose kayang esposo, kaya biyan ring apostol, at ding sablang santo at inupad king malmong kaburian king kekabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatana, kambena at kayo, ipang mayupayang tutu, kagum ning banal espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman kingalangangga. Manalangin tamong mipnong kapanaligan at lugod king ipa, karingamanong tiro na kaya katamo ning Ginoo.
Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupaning kay kang pakalulu parati kay mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristong kay kaming talapangabos. O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostoles, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sa babalik danding kaya kaming kasalanan, nunelawan mo yung kasalpantayanan ning kaya kayong iglesia, at pamayapan may ampon bilugan nagpangking kaburian mo. Ikang mabibiyat magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ing ginumantabe sa kapilanman kaya kayo. At kay kaan timorin. Ipakit tamong ining may kakametong tamo king kapayapan. Niyo ang kordero ng Diyos, niyo ang milalakok ang kasalanan ng yato, mapalad na rin maayawos, para makisulo king apuna na ng Ginoo. Ginoo, ako matampang tanggap keka, dapat yag kasimiyang amano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. O Dios sa ipami, pagkaluban mo kayang dake, king metong atinape, at king metong akalis, at gagawan mo kayang metong kang Kristo. Sa upuan mo kayang magdalang kaligtasan at tula, king mabilog ayato. Itiyaduan mi, king kapaminatan ng Kristo, ang ginumi, Amen. luklukay po sa guli. Dinanda kayong update. Yan tutuki ko pong mag-announce kyan namong Sabado. Yapin ini. Sis? Yung kaya kanang pong report January 165,763. Yung kaya kanamong gastos 88,517. Yung pondo na po ng shrine ngayon is 833. Mga bulol na ako ata. Yung para kang piesto, o hindi po yung kakatamong budget, 824,688. Yari na po yung may itong aktibidad tamo ng dinabak. Yung pamamuntat, pamanatad, dita ka sao, king munting tahanan ng Nazaret. Lugal de po rin may abandon, o may surrender, o may lakwa na anak ang po pang ating sakit. O rin po rin, o hindi po yung karelang building king mabanlakat. Dintang kaya pong mga alason si Karin. O rin po. Deng makamaputi, ang papareng tao ka King's Shrine. Pare-pareho na po itsura eh. Ako na mo kita akong gulot makatalakad. Kaya ba't tinerak la po rin pilan lamo rin karelang makatalakad din kitang gulot maka wheelchair la. At may kiyabe na rin kaya katamong kaya na ka na servers para tumerak. O hindi po yung binyeta mo karela ng tinabak, ay iba't kaya kayo. Po, iba't kaya kayo ini, kaya katamo ini. Nya, represent na kayo ng din, kaya taking munting tahanan ng Nazaret. Okay, intutuki po kanyang Martis, gatambisan tuki kaya taking Prado Song, kuking Lubao. Alas 8 mama ko,
At kay bat keng Sabadong abak alas 8, kita naman keng Guagua District Jail. Oren ipureng mag-donate ka rin kay katamong babiye ka rin ng atlong institusyon. Yung katamong pong donations in cash so far, o ini ing maging total na nakadwa, 800,000 niya yung katamong kailangan po. So 588,000 niya po yung total. Po. Ting baragul at ting malati kayo pong bala, basta law siya lugkaya kayong do-donate yun. Po. Plus, di kaya katamong intention for the past, linubat na intention for the past 3 days, 72,760. Ating collection ka rin adwang aldo, 12,000, 11,000, 24,527. So in summary, di kaya katamong pondong cash, 686,087 pesos. Po. At oren na rin mag-donate in kind naman. Po. Oren ni pa. Then kaya katamong tent keng patio keng grounds anam la rin. Pe parang dala mo po. So para bali donation niya itang loan. Pe parang dakatam. Kaya ba't kaya katamong expenses so far? 620 ne. Po. Pero may kasalita na pong gamit pami. May kasalita ng religious devotional article sa pami, keng piyesta. May kasalita na naman kailangan para keng pamangan, keng piyesta. So, o ini mendam tamong 640,000 keng pondo tamong scholarship, o papitang metong ataong pe parang nakatamong 340. So, in summary, deng pera tamo, 686,000. Bala mo po maliin yung gawa kung ini. Wala mo yung budget 1.2 aliyan. Itang 686 tamo, pwede na nang bayaran itang kaya katamong expenses as 620. Po? So, pwede nga ito gamitan deng indam tam. Nga pinisip-isip ang mali yata yung gawa ko nandun. Pero nung buri pong 1.2, bang kanita dakaliyeng donasyon at sobra tamo, edo ko po pigilan kayong kapagnasan gawang masanting at maganakang dapat. Po? O yan yung kakatamong kaya. So far, aditang po kakarog hanggang pangatintang pandita kagastosan. Ang gaya po kasing La Concordia, yung kakatamong budget, keng February 17. So, oren na rin kakatamong pamiye ka rin atlong institusyon at oren na rin pamiye tamo keng fiesta mismo, din kakatamong devotional articles. Inipepakit ko na kay kayo, i-access yun niya mo kaya katamong Facebook in ruta. Nung halimbawa, mag-private vehicle kayo o kaya sasakay kayo yung jeep kaya kapiestan mismo. Kaya February 4, Sunday, kay ba nanining misa at yung pong pamaglanya. So manatili la puret ang bisang palanya. Kaya February 14, ing Miyerkules de Ceniza, ing as Wednesday, alas 6, ning abak yung misa. At kay batitang February 17, ing balang third Saturday na ning February, yapining La Concordia Pilgrimage. So yung schedule, manibat siyang 11:30, darating la ring delegates, manibat ka rin niyayaliwang parokya, at kay bat mika prosesyon 2:30 ring kat panapon, alas 4 ing misa kanita. So yapi na itang misa kanitang, ala na pong misa ng alas 6 kanita para Domingo. At oren ni pureng schedule tamo kayong kapiestan mismo, agkatanda kayong makyabe, alas 3:30 na ring abak. Ngay po, nung yung ginumaranon niyang ganingal do, tinalakad 1 sair, talakad kayong maranon. At yung pangadi kayong manyanita, mag-offer tamong sampaga, at manyindi tamong kandila para king Birhen ng Lourdes. Po. Ating misa na ng obispo kaya tayang alas 3 ng panapon, English ya, ing schedule libriya. Po. So agkatanda kayo po, ating prosesyon tamong ini, kay bat nening alas 6 ng benging misa, papataglus ke ang gaketa king munisipyo, magkaili king munisipyo,
kay ba't magkaili Santainis, dere-derecho ne kanita kay puro 4. Ne po, po dumaan ng kaya kayo tang Rio, kaya tang kanto yun. Pero lumwal na kayo mo, malapit na ko man kaya tang dalan. Ne? So bang kanita kumabayang bagya, ing prosesyon. Ne po. Kaya prosesyon, mamendisyon ko, lalo na karetang kasimba at nakalabisita. Ne po. Magdala kong holy water, kabang prosesyon, netambis ang pabendisyon, lumapit kayo kaya tang truck, kayo mo pa sa gasa. Ne po. Siklaud kayo po para kayong panalangin king Birhen. Panalangin king Birhen ning Lourdes, itamungan, o kapilan man, Birhen na kalinis-linisan, induning pakalulu, kapaldanan ding masakit, santungan ding makasalanan, talapamatula ka ring maliligalig, balo mo yung kanakong kailangan, yung kanakong kaligaligan at kasakitan, lawan mo kong mipnong pakalulu. Inyang peapakit ka king groto ka rin Lourdes, kaya tulaming gewang suging santuario, ibat ka rin payabot mula din kekang kasaupan, at dakan na lang masakit akinayap, karing karelang panamdaman, kaladwat katawan. Inya lalapit kong mipnong kapanaligan, ban adwaning pamamilatan mong indo, o indong kalugod-lugod, panikwanan mo sanang mipagkalog ko kay adwanan, anting kapasalamatan karing sahop mo, panikwanan kong makitulad, king kekang kabanalan, ban misa na yado makapakirake ko, king kekang ligaya. Amen. Ipami at suka banwa misang banya yung lagyo mo datang kaya kaming kayarian mo. Ni pamintuan ng lub mo kaya tisuli panti banwa. Inka kanan making aldoldo, ibiye mo kaya kami king aldongeni. Ampon ipatawad mo kaya kami ding sala mi keka. Anting pamamatawad mi karing mi kasala kaya kami. Mga mo kaya pa isaul kintukso, nunay kabos mo kami king marok. Amen. Bapo Mariamit mo ka king grasya ang ginong Diyos at sukeka. Noon kakaring sablang babay at ngunya panamaning bunga ni Atyan mo Jesus. Santa Maria, Induning Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngeni at king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king ipat, king anak at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit kapilan man, manggaman king alanangga. Amen. Ingin manatili kaya kayo. At keka antimorin. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutuing ipating anak ating Espiritu Santo. Amen. Ing misa may arine, umekoking kapayapan. Salamat, King Diyos. Diyos.
Deta pong pala niya, 4 balang luklukan, lakto kayang metong aluklukan.